Kurumirira riboti ya kwendia ciana cia tuiritu kimwiri mwena wa Mai Mahiu, andiki a karu thiini wa ministry ya ciana undu umwe na ministry ya wiganania wa athuri na atumia mekinyitie mwena wa Mai Mahiu na kwambika giikaro na ikundi ngurani cia nyiti itemi makiamba kiondo gia kwenjera riboti ino. Riria tukinyire guku ni tukorire wira muingi ni urutitwo ni investigating aria mareka investigations na ni makurikio na ihenya twamuria marikio na ihenya no ciana ni tucaririe na tutie turaciona ni tuhotire kwaria nginya na ikari aguku koguo ni tuhotire kugia na uhoro muingi uria tuheirwo. We are very active as a security team and we have handled so many issues here and we were really shocked. What is it that is happening here that we don't know? Kurumirira riboti ino iria cambithitie gicigo giki na mbica ya giconoko riu aikari marenda thuthuria wa kinyi utabanio na kuonekana nima aria mekunyitikana moerwo makinya ma kiwatho. Mimi napigana nao sana kuweka kutuharibia jina dunia mzima. Hata kama unatafuta wafuasi, hata kama unatafuta pesa, si kwa hiyo njia. Hatutaki kuona ikiwa video yenye imefichwa, tunataka tuone hao watoto. Kama sisi wazazi tuseme kama hao watoto tunawajua, tuseme kama hao watoto ni wa Mai Mahiu, tujue kama hao ni watoto wa kuletwa ama ni ukweli ni watoto wa huku wanajiuza. Tunaomba full investigation ifanyike so that hao watu they should be brought into books na kesi zao zifuatiliwe. Kwirikanite biacara ino ya wendia wa kimwiri ikoretwo yenjeire miri na njira nene thiini wa gicigo giki kumana na gukorwo ati ni tauni ya kuhurukwo ni agendi waganu uria riu utwarithitio nginyagia gwi ciana. Coming out that some of the information we are dealing with is not what it's supposed to be. What is said is not what it is. Anybody who exposes a child to danger should face the law as it is. If it is imprisonment, we will ensure the culprits are brought to book. Na tukuria aikaria guku kugikorwo kuri undu moi kana monete kana maiguite mena wigiririki ucio wa guka ku report borithi kana ku report kuri civil kana county commissioner ni mathie ma report ona nyumba 10 ni ma report kana mahure thimu to twina thimu andu mangihura. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Ani Ngige Wanyamo.